I-African Transformation Movement ithi iya okhethweni lwangoLwesithathu ikhulunyelwa yimisebenzi yayo. Kule msebenzi kukhona lowo wokwenza ubuholi bukahulumeni buphendule ngemibuzo ekhahlameza inhlalo yezwe. Leli qembu lafaka isiphakamiso sokuba kususwe esikhundleni umengameli wezwe ngevoti longabethembu ubuholi bakhe mayelana nodaba lokuphangwa kweplazi lakhe iPhalaphala. Siyayazi ukuba i-ATM izokhula kuba sisebenze kakhulu, sibamele abahlali, sizikhulumile izinto eParlamente ezikhulumisana nazo zonke izinto ezihlupha abantu. Abantu bangakhange basivotele ngo-2019. Kule 5 years idlulile bakwazile ukubona umsebenzi wethu siyi-ATM, bakwazi ubona ukuthi lena inhlangano ezimisele ukubeka imfuno zabantu phambili. Umengameli we-ATM uthi ibamangazile indlela abantu ababemkele ngayo ngesikhathi beqomisa amavoti. Sithole uba abantu bayasamkela le campaign njengoba bengiqale eGauteng ngaya eMpumalanga ngaya kunamanye ama-provinces ngiqeda lana e-Eastern Cape. Sibone into esisimanga apho sizogcwalisa ama-stadiums koYugi on a weekday, sigcwalisa ama-tent amakhulu eBurgersdorp on a weekday. Somqulu wezethembiso zokhetho we-ATM ubeka phambili ukwakhiwa kwamathuba omsebenzi. CATM sithi makuvulwe ama-factory lana eSouth Africa azokwenza zonke impahla, zonke izinto esizisebenzisayo lana eSouth Africa. Kuba sikhula ekhona ama-factory lana eSouth Africa eqashe abantu balana eSouth Africa, imisebenzi ikhona. Manje uthola ukuthi yonke into esiyigqokayo yenziwe eChina, zonke izinto ezikhoyo ezindlini zethu zenziwe eChina. Yokuqala into esiphakamisayo ukuze abantu bakwazi ukusebenza. I-ATM inezihlalo ezimbili ePhalamende likazwelonke, ibe nesodwa esishayamthetho saKwaZulu-Natal nase-Eastern Cape.